ngike ngenza ucwaningo ngendaba ye-orange. Khona i-topic engangebhizi ngisebenza ngayo. Ngase ngibheka indaba yembewu ye-orange. Kuthiwa iside yodwa imbewu ikwazi ukukhiqiza ama-orange agijima ku-400. Between 300 kuya ku-400. Imbewu eyodwa, iside. Musu uyitshalile eyodwa leyo sidi, ukwazi ukuthi kuyo kuphume ama-orange afinyelela ku-400. So kwesinye isikhathi ungathi kunakho kwenzeka ukuthi imbewu kube ngathi ithathekela phansi. Yazi ngisalapho ebabuveka khona lento enokwenzeka ngoNkulunkulu ukuthi ezinye izinto mazenzeka phambi kwakho nakube kunikile ivision. uNkulunkulu nayo lento ukuthi kuyafuna ngathi kungafika abanye abantu bezoconfirm the thing ukuthi mkhulu umsebenzi owenzeka la. You know, as much as you are part of this thing phambi kwakho, kodwa kwesinye isikhathi uNkulunkulu nayo lento ukuthi akalethe abantu bangaphandle bezobabaza lento uNkulunkulu ayenza la. Mkhulu umsebenzi uNkulunkulu awenza lana. Ngibona imbewu, ngibona yonke lento, ngibona umsebenzi asazowenza. It's very interesting uma ufunda iBhayibheli ihlezi ngihlekisa le ndaba ukuthi abantwana baNkulunkulu basuke behamba naye besuka eGibhithe beya ezweni lesethembiso. And then mase befika phambili abantu abasuke bezolwa nabo bayathuthumela ukuthi hayibo sizwile ngaloNkulunkulu wenu izinto azenzayo. Like laba bosuke bedoubt besaba labo bantu abazobhekana nabo, but laba bantu abasuke bebhekana nabo bathe madoda sikwazi ukulwa nani because sizwile ngaloNkulunkulu wenu. You know, at times izinto zenzeka phambi kwethu uNkulunkulu wenza izinto ezinkulu and amehlo ethu awavuleki. Kufanele kuze kube khona abanye abantu abaseceleni esambisana nabo nabanye sohlangana nabo ukuthi emkhulu umsebenzi enwenza lapha eGroutville, you know. And kuwena because nisuke nikhona kugcine kwesinye isikhathi kube ngazuthi ayibonakali leyo nto leyo. And kunabantu futhi uNkulunkulu ababekile kule ndawo. Ngithi angikusho lokho kuzokala impela ukuthi uNkulunkulu umsebenzi uNkulunkulu awenzayo la. But i-challenge eyayigqame kakhulu uNkulunkulu umsebenzisa. Kuyaba khona ukuthi abantu bangabe nakho ukuzethemba nokuthemba uNkulunkulu abasuke behamba naye. Kwesinye isikhathi uyayibuka ezinye izinto zabo makhelwane ukuthi hey benza ngendlela ethile sebekuleli izinga. Kanti uNkulunkulu usafuna ukuqala nawe phansi noma ukule level okuyo. uNkulunkulu ufuna ukusebenza ngawe kulapho. Yabona lento leyo. So hleze sikuma levels angafani, kodwa into engithanda kakhulu ukuthi amandla kaNkulunkulu iwona lethi enablement, you know. uNkulunkulu mefuna ukusebenza ngomuntu usuke enganakile ukuthi ukuphi level, ngoba ilevel ayisho lutho. Into ebalekile ukuthi uNkulunkulu wenzani. So kubalekile lokho bazalwane. Ingxoxo soba nayo namhlanje bengifisa nje mhlawumbe ngizofunda kakhulu iverse laphana elitholakala kuGenesis ku50. Ngeke ngafunda leli verse kakhulu impela le chapter ngifunda esizulwini, so ngabona ukuthi indlela ebhaleke ngayo mhlawumbe mangayifunda ngesilungu isiZulu kuyasazi ngasifunda kakhulu nje esikoleni ngiyakwazi nokusifunda yonke into, kodwa lokho engifisa ukukhuluma namhlanje ngicabanga ukuthi kuzozwakala kangconywana mangizoyifunda le portion ngifunde ngesilungu ngizobe sengiyichaza ke lana sifunda indaba ekhuluma ngoJosefa. Into evela ngoJosefa sonke siyasazi istory sakhe, but ngizocela ukuthi sifunde kusukela ku15 u15 kuya ku21, kodwa ingxenye ngenxa yesikhathi futhi ngizofisa ukuthi mhlawumbe sifocus kuyo uverse 20, uGenesis 50 verse 20. Amen. Lana ukunikeza nje isithombe ukuthi kusuke kwenzakalani. Ubaba kaJoseph usuke seshonile, manje uma seshonile obhuti bakhe bayathuthumela ukuthi njengoba umfowethu samenzakalisa khona into engekho yinhle esayenza kuye. Kungenzeka ukuthi njengoba beseshonile bese umfowethu efuna ukubuyisela. So le ngxenye sifunda lana ikhuluma ngaleyo nto ukuthi mase befika kuJosefa betatazela beqhaqhazela ukuthi ubaba wayethe uma seshonile uzocela ukuthi ungabuyiseli ukubi kuloko esakwenza kuwe. Sithola uJosefa lana esephendula ke. Ngicela ukuyifunda la verse 20 ufundeka kanje. But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive. Amen. So verse 20 nje uwodwa yabona uJoseph usuke sedlule esimeni esinzima la. Uma ufunda indaba yakhe uqala ngalomfana osuke nephupho elihle.
Uma nephupho elihle umncane lo mfana la ekhaya unephupho elihle limveza ukuthi uzoba mkhulu obhuti bakhe ngisho nobaba wakhe uqobo bazokhothama phambi kwakhe. And umeyisho lento ayihlali kahle kubafowabo sekuba inkinga ke manje eholela ukuthi baze bafuna ukumbulala. Ngenkathi bezama ukumbulala bese kuba khona ke oyedwa obhuti ethi hayi bafethu singambulali ngcono simdayise njengesigqila kulaba abaya eGibhithe abadlulayo. Nangempela uJoseph useyadayiseka ke laba sebebulala isilwane esithile bathathe igazi laso nento yakhe babuyela kubaba ukuthi umfowethu udliwe isilwane laphana washona yabo. And ubaba wazi ukuthi ingane yakhe ishonile ingane yakhe isigqile eGibhithe, you know. And then masiqhubeka nalendaba sifunda sizothola lapha kuGenesis 39 ufika laphana uthola ifavor bazalwana ngoba khona lento enokwenzeka ukuhamba noNkulunkulu ukuthi ufike endaweni nje uthola ukuthi uthandeka. Ngisho ngathi uyisigqila kube khona abantu abazokusiza ifavor kaNkulunkulu nje imipheki wakho ngisho ngathi abantu banenkinga nawe. uNkulunkulu usuke ngenendaba nalonto cause uNkulunkulu usuke esazokusebenzisa ngisho ngathi unezithe engakanani. uNkulunkulu usuke enenhloso ngabantu bakhe. Afika sebenzele eGibhithe asebenzele uPotipha ebese kwenzeka lento ukuthi aqanjelwa amanga ukuthi bezama ukunukubeza ungaPotipha. Ngenxa yaleso senzoka siyamthola manje uJoseph esefakwe ejele. Bazalwane ezintweni eziningi engizokhuluma namhlanje ngifuna sigade lebazalwane uma ufunda le ndaba kakhulukazi kuverse 39 lithi iBhayibheli uma ethathwa lona efakwe ejele ngenxa yalamanga ebese kuzoba khona ivesi elithi kodwa uNkulunkulu wayenoJoseph. Nangu qanjelwa amanga uyathathwa uzofakwa ejele. Khona lapho sizothola ivesi elithi uNkulunkulu ubenoJoseph. Ikhathi eningi makwenzeka lento nomakhelwane bayasidabukela bathi yazi ife elimnyama uNkulunkulu ukufulathele kodwa lana sithola uJoseph kwenzeka lezi zinto bese lithi izwi uNkulunkulu ubenoJoseph. Uma wenza study around that kule ndaba kaJoseph bathi mhlawumbe kunamavesi la ko4 alode veza ukuthi uNkulunkulu wayenoJoseph. Uyahamba uyoba sejele ufike uyaseva ejele laphana and useva ngokuyimisela bazalwane okuyinto enhle ukuthi uma ufika endaweni ungabe inkinga uqhubeke nokuveza lento uNkulunkulu asuke etshalile kuwena. Uma efika laphana ufika igenga seboshwe nayo kuba namaphupho uyawaxazulula amaphupho ngaleyo ndlela okwalidela ukuthi azabuyele back kuFaro agcine setholakala noFaro. Umuntu ofika eGibhithe isigqila uNkulunkulu uyakwazi ukuthi amkhuphule azagcine sebe kwiposition yokuba upresident eGibhithe. Uma uhamba nalesi story uJoseph simbone sephethe izinto zomnotho waseGibhithe nakuba edlule imene enzima waqanjelwa amanga kwenzeka yonke lento ngisho sekhohlokala ilento leni ejele bephuma laba kade basizile. Liyaqhubeka iBhayibheli lithi uNkulunkulu ube naye. Mhlasimbe bangathiwa ngiyagcina nje la ilonto bazalwana ukuthi kunoma isiphi isimo odlula kuso ungayikhohle lento ukuthi uNkulunkulu usuke ekhona. Yabo nje ngisalapho lento ngikhule ngiyibona kakhulu kulula ukuthi umama afike la enkozweni abe mandla amthanda uNkulunkulu but uthi ingane ekazi yaphuza kwenzeka zonke lezi zinto kutholakala izingane yabo baze bakubuza abantu mama uyakhuleka nje kodwa ngempela yabo nanku lana esontweni siyakubona umandla powerful kodwa kwakho ngazuthi izinto ziyadelay. That thing ukuthi ukwazi ukukhumbula ukuthi even nasesimene esinjengaleso lithi izwi kudungekile kunjalo kodwa uNkulunkulu wayenaye. Bakhuluma bazalwane ngokwesilungu God's providence. Lento kusho ukuthi uNkulunkulu usuke involved empilweni zethu kunoma isiphi isigaba sempilo sokudlula kuso, you know. uNkulunkulu bazalwane ukhona empilweni yakho. Kuzo zonke izinto engizoyikhuluma la ngisho ngathi wasikhuluma ngesuccess bazalwane ngisho ngathi wasikhuluma ngani. The minute ususa uNkulunkulu konke lokho sokukwenza kuba nezinto ezinokulimala yebo lento leyo. Ngoba uma ufaka uNkulunkulu uyena uzokwazi ukuthi yazi ukuthini ibusiness lakho liyawa manje. Wonke umuntu liyawa ibusiness lakho. Yabo indoda yakhe ixoshiwe emsebenzini manje nizolala ndleni, you know. Afika uNkulunkulu aphephethe umoya wepeace yabo. Aphephethe umoya wokuthula phezu kwakho ngobani uNkulunkulu wethu bathi masicula siyasithakalala kazeli okusho ukuthi kunoma isiphi isimo sokudlula kuso. Yabona nje mina senginesikhashana ngihamba noNkulunkulu ngasindiswa ngo2005 ngenza nje first year eUKZN.
into esengiyibuka kakhulu ngoNkulunkulu ukuthi kuzo zonke izinto ezazingidida kulolu hambo njalo uma ngiqalaza ngemuva ngithi ngiyabuka yonke into eyingidida khamba kuvela ukuthi cha mina bengikhona kuNkulunkulu nakhe bengikwenza all along. Khona abantu lana abanama careers abo ngazuthi izinto azihambe kahle, abanye babefunda beyizeqenqe ezikoleni kumile akubonakala ukuthi kwenzakalani, uzokhala ngabathakathi ukhale ngazo zonke izinto but engikwaziyo khona uNkulunkulu ongaphezulu kwabathakathi. Kwesinye isikhathi bazalwane and mase sikhuluma ngetheology of which I don't want to focus kuyona because angisile theologian but singabazalwane asikholelwa ukuthi uNkulunkulu uwenza izinto ezibuhlungu phekwe impilo zethu. Umuzi umuntu ethi uNkulunkulu wenze ukuthi kwesinye isikhathi kuyaba khona ukudideka ukuthi mhlawumbe umuntu athi ngikhule ngenawo abazali ngoba baginqika nemoto, uNkulunkulu wabaginqa nemoto mhlawumbe kwesinye isikhathi kulolu kusho njalo ngoba kukhona ukudla usukwenzile, usukusho njalo ngoba ufuna ukuveza ukuthi we believe bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyazivumela izimo ezithile kodwa usuke engazenzanga uyazivumela. Yebo usuke namandla yokuvimba nayo yonke lonto but uNkulunkulu esikholela kuye bazalwane uyakwazi ukuthi ayivimbe izimo abe nakho futhi ukuyivumela. Ukuyivumela kwakhe kusuke kunenhloso, khona izinto asuke efuna ukuyiveza. Yabo njengamanje njoba sela anginazi asazani sonke kahle kodwa sisohambeni ohlukahlukene. Into ebalekile ngisho ngathiwa ukusiphi isimo sempilo, into ebalekile uNkulunkulu khona into ayenzayo ngawe njengamanje. Othi uma usuhambile noNkulunkulu bese kuyila ubona ukuthi inayi lento uNkulunkulu ayenza and kwabanye kuzoba lula ukumthuka uNkulunkulu ukuthi yazi lento oyenzayo njengamanje uNkulunkulu ngiyebo nje uNkulunkulu ngiyakuzonda angikuthandi but yena icebo lakhe lizofezeka ngempilo yakho. Usho njalo uJobe egcineni ukuthi sekuyangivelela manje ukuthi icebo likaNkulunkulu alingevinjwe, ukuthi wena udlula kusiphi isimo icebo likaNkulunkulu angeke lize livimbeke, lizofezeka ngendlela uNkulunkulu afisa ngayo. Ngisho kathiwa ababusi bomhlaba bamelene nawe, iyodwa into ihamba isivelela ukuthi yonke into isesandleni sikaNkulunkulu bazalwane. Yazi khona ezinye izinto esifunde eBhayibhelini kube ngathi aziyenze sense. uDavid sekuvelile ukuthi uyena uzophatha ubukhosi. But now khona uSawuli la uSawuli ufuna ukuqeda ngoDavid. Uzama ngayo yonke indlela. Silana bazalwane sikhuluma ngomuntu oyinkosi enamandla esizweni. But uNkulunkulu uyakwazi ukuthi lo de yabo kukhona nje indlela ezincane azomcashisa ngazo. Khona izinto bazalwane yabona bazalwane ukuba uNkulunkulu akekho empilweni yethu mhlawumbe ngabe sonke asisekho la. The mere fact ukuthi uNkulunkulu khona into asakwazi ukuyenza ngawe bebangaka abantu abafuna ukuqeda ngawe kusho ukuthi icebo lakhe lisaphekwe impilo yakho. And kwesinye isikhathi bazalwana singalweli ukufuna ukwazi yonke into eyenzakalayo. Yabona uma ufunda indaba kaJobe engayifunda kakhulu nje bese echazile unkosikazi ngayifunda kakhulu indaba kaJobe because nami ngadlula esimeni la ngangiyibuza khona uNkulunkulu kungani uvumele lento le. And you know uma ufunda incwadi kaJobe bese izophela uNkulunkulu esenengxoxo noJobe yabo uNkulunkulu yabo ngiqala ukuyifundela incwadi ngitsho ukuthi egcineni uNkulunkulu uzoza kuyena esezoxolisa ngiyaxolisa Jobe ukuthi ngikudlulise ezimeni ezima kanjena yawu sorry mfethu buka ushonelwe ingane buka mfethu ilonda eza zonke izinto odlule kuzona Jobe mfethu ngiyaxolisa sengingasho sithola uJobe lo seBhayibhelini. It's very interesting ukuthi uNkulunkulu akaxolisi kuJobe. Esikhundleni sokuthi axolise uNkulunkulu ubuza ukuthi wawukuphi ngenkathi ngidala umhlaba yabo. Lezi imbuzi ezihlala entabeni zinakekelwa uba yabo. Ngoba phela wena ngithi usunembuzi emkhulu manje usuwazi ukuthi mina ngoNkulunkulu ufana ngenze njani. Ngenkathi embuza lembuzo lena kuvuka something kuJobe ukuthi hayibo ubale ngiphikisana naye la yabo. Sekuyavela kuJobe ukuthi uNkulunkulu ungaka wena ufana nentuthwane yebo lento le okusho ukuthi uNkulunkulu akafikanga kuJobe athi okay Jobe ngaba nengxoxo noSathane savumelana ukuthi okay akulungile lokhu kwenzeke kuwo akamtsheni zonke lezo zinto. Khona izinto labazalwane nisodlula kuzo uNkulunkulu angeke azakutshela ukuthi kungani zenzeka lezo zinto. Kodwa into ezoqhama kakhulu ubukhulu bukaNkulunkulu nabazalwane bazobona ukuthi cha uNkulunkulu mkhulu umsebenzi awenzile ngawo. So mase sibuka le ndaba ke kaJoseph esedlulile kuzo zonke lezi zinto lezi uthi kulabafowabo uthi no bafethu angeke ngikwazi ukubuyisela kunina ngoba nina beninenhloso engezinhle, nina benifuna ukungibulala, benifuna ukuqeda ngami, kodwa uNkulunkulu ukwazile ukuthi athathe inhliziyo zeningi ezinhle akwazi ukuyisebenzisa nibe part of the process.
Kuyakwazi bazalwane ukuthi abantu bekufisela intembu, umphathi wakhe efuna ukuqeda ngawo emsebenzini. uNkulunkulu asivumele leso simo, sik-elevate, sikuthathe, sikukhuphule, sikubeke kwenye indawo. Bebe beneyinhloso engezinhle, kodwa uNkulunkulu aqhubeke akwazi ukuyithatha leyo nto ingeyinhle, aveze amandla akhe bazalwane. Amen. Amen. So kunoma isiphi isimo ngabe uyithola kusona njengamanje, asingasiglorify isimo. Ngisho ngathiwa awukhulunyiswa umuntu omakhelwane kanjani. Okubalekile ukuthi uNkulunkulu uzokwazi ukuthatha ngisho abantu abaneyinhliziyo ezimbi bakwazi ukuthi babe yingxenye yalesi sibusiso. Khona abantu abahlebayo emsebenzini uNkulunkulu azobenza ngelinye ilanga eboardroom ungekho, bathi yazi kodwa khona umuntu okuthiwa uyeye uyasebenza lo muntu. Uxaye ukuthi lo muntu ngokuhlezi ngikhuluma kabi kwenzakaleni. uNkulunkulu kwazile ukubamba ulimi lwakhe wakhuluma izinto ezinhle ngawo, uthola ipromotion. Uma sesazile bazalwane ukuthi kuzo zonke izimo esuke sidlula kuzo, uNkulunkulu uyakwazi ukuthi athathe noma isiphi isimo sokubhekene naso, asiguqule aveze ubukhulu bakhe. And futhi makwenzekile wasivumela esinye isimo sangaba sihle, wazi ukuthi leso simo esuke singesihle sisuke sizoveza ubukhulu bakhe. Amen. Amen. Enye into bazalwane ngifuna sidlule kuyo le, khona enye into engithintayo la, uDavid sithola indaba yakhe futhi engihlaba umxhwele ukuthi uma enenkinga noDavid noSawuli, khona la uSawuli esuke seshonile, and then uDavid usuke seyinkosi. Kufika lo muntu uzothuka uDavid, yabo, umthuka ngalenhlamba ethusayo, yabo, and uDavid uhamba namasosha akhe, yabo. Ziyacela-ke lezi insizwa ahamba nazo ama-bodyguard akhe ukuthi inkosi nangu lo muntu ekuthuka Nkosi, sicela igunya nje ukuthi siyosusa ikhanda lakhe, ngoba phela ukhuluma kabi ngomuntu okanje. Uthi uDavid, hayi no bafethu, ngicela nimiyeke lo mfethu aqhubeka angithuke, you know. Kungenzeka ukuthi kulokhu ukuthuka kwakhe khona into uNkulunkulu afuna ukuyenza noma afuna ukisho kumina ngalo muntu. Yazi bazalwane, masiyithola seseyimene engezinhle, bengifisa sikhumbule ukuthi asikho perfect. Kuyenzeka ngelinye ilanga uNkulunkulu uthola ukuthi uzosebenzisa abantu basemhlabeni bakhulume nawe izinto, kuthiwa yeyo nenhliziyo embi, you need to do this. Uma uzoloda uthi wena ngeke ngilalele mina abantu basemhlabeni ngoba ngumzalwane bayangibhedela lapho. Kuye kwenzeke kwesinye isikhathi uNkulunkulu asisebenzise isimo esinjengaleso ngoba efuna ukuguqula wena. Ikhathi eziningi yakube njalo bazalwane ukuthi siqinise inhliziyo zethu, uthola ukuthi kulobu buhlungu odlula kubo baye bakhuluma kakhulu about wasting a crisis, ukuthi khona into embi ezokwenzeka kuwe ugcina ungasitholanga isifundo kuyo leyo nto leyo. That is waste a crisis, ukuthi uNkulunkulu ezokuvumela ukuthi udlule ezimene ezinzima kodwa uphume kuleyo nto ungakwazanga ukubona ubukhulu bakhe. So never waste a crisis. uNkulunkulu mekufaka izinkingeni emsebenzini, bekuhleba bekujikela, iba nakho nawe ukuba sekhoneni uyibuza ukuthi uNkulunkulu konje ufuna ukuthini kimi ngalesi simo engidlula kuso. Amen. uNkulunkulu uhleze ekhuluma bazalwane. Kubalulekile ukuthi singakukhohlwa lokho, ikakhulukazi masibuka God's providence, ukuthi noma ikephi la kubeke khona uhleze khona enawe. Kwesinye isikhathi kuzobonga ngathi uthuli kanti usuke nje enawe. uNkulunkulu uNkulunkulu ohleze enathi bazalwane. And enye into engifisa ukuyiveza la, umfundisi ubangisendela i-message ye-theme yokuthi be fruitful and multiply. Yazi lezi zinto enjengalezi bazalwane kubalekile ukuthi ngizisho ngoba uNkulunkulu indlela asebenza ngayo, uNkulunkulu usebenza ngevision bazalwane. Ufike kutshengise into bese kutshengisa into ebese kudlalela ke indawo ufana uhambe kuyo. And ikhathi eziningi bazalwane usuke sekuvezele yonke into wayibona, ebese kuba ukuthi ukuhamba kunakho futhi ukuthi kuveze ongazuthi angizwanga kahle uNkulunkulu bethini, you know. Ikhathi eziningi uNkulunkulu kunikeza ivision before akukhise kuleyo ndawo. Wafike kwachazwa kabanzi ngezwe lesethembiso, kwachazwa yonke into yayinhle ngezwe lesethembiso, kwase kufana khanjwe. Baningi abasebefuele bekhumbule emuva ukuthi yazi sikhumbule eGibhithe, ngoba sasidla inyama kunjani, zonke lezo zinto lezo. uNkulunkulu mezothi be fruitful and multiply. Kuhle bazalwane, but kubalekile futhi lokho, as much I'm not prophesying right now, ngiyakhuluma nje lento bazalwane in general ukuthi sibe nakho understand ama principles. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu mezokukhuphula efuna ukwenza izinto eziningi ngawo, kunakho futhi ukuthi uyithole abantu obuthembele kubo uthole sebegudluka. Uthola ukuthi vision imile yona ukuthi wena ngifuna ukwenza into ethile ngawo, kodwa laba abantu bugade ngabo ukuthi le vision kaNkulunkulu izokwenzeka kangcono ngalabantu laba avesana bagudluza uNkulunkulu ime ivision bagudluka abantu obuthembele kubona.
but then it's going to come back kulento ayishilo ukuthi mina ngitheni nizoba be fruitful and multiply. Zonke lezi zinto ezenzeka along the way, it's not for you. Mina ngitheni nizoba be fruitful and multiply. Lokho khona izinto ezofuna uNkulunkulu ukuzisusa kwiflesh yethu ukuthi mhlawumbe sithembele ukuthi namba abantu esoba be fruitful ngabo, and then mase sibe fruitful sa multiplier ebese siyakhumbula ukuthi cha lokhu kube ukwenza kwaNkulunkulu ngoba abantu abesithembele kubona basishile along the way, but saqhubeka saba ilento uNkulunkulu abethe sizoba yona. Uma ufunda uMark 4 uthi uJesu statement esinganakekile bagibela esikebheni uthi let's cross to the other side. Ukhuluma nje statement esilula kanjalo ukuthi asiweleni bazalwane hamba abafundi bakhe asihambeni sengaphesheya uqedwe uyalala angithi uthena ngiwe ngaphesheya uqedwe uyalala useqedile noNkulunkulu kuvuka ivumvum lana labayamthethisa wena ulele thina siyabhubha lana buka uvuka uyasithulisa isiphepho ngobani yena ubethe siya on the other side. Ukuthi kwenzakalani la akanankinga nafana ilalela iphumulele ngoba usekhulumile uNkulunkulu. uNkulunkulu uzokunika ivision athi nansi into engizoyenza ngawe. Uvesana uxoshwe emsebenzini uthuka abantu kwenzeke zonke izinto uvesana udoubt uthi hawu ngeke madoda lento ade isho uNkulunkulu kusho ukuthi angezwanga kahle. Uxake kodwa uNkulunkulu wayibeka kumina enhlizweni yami wayisho nangumzalwane uthile kusho ukuthi bebeyikhulumela into engekho lento kanti uNkulunkulu uthe mina ngithe wena uzoba into ethile. Ukuthi kwenzakalani along the way mina ezuNkulunkulu ngithe sisuka la siya la. Ebazalwane masingabamba lento namhlanje ukuthi uNkulunkulu uthe sisuka la siya la. Yebo zikhona izinto uNkulunkulu umubuka ukusuka eGibhithe kuya kwiPromised Land. uNkulunkulu bazalwane ngeke samqonda sizolode sithola ama glimpses kodwa kunzima ukumqonda. Khona niyazi bazalwane ukuthi laba mabebhekana nezimpi khona izimpi uNkulunkulu abefuna bazilwe. Ebese kuba khona izimpi labo abantu abafana balwe nabo abebevesana bebe blind babezimpuphuthu bagwazane bona kuphela bafe khona izimpi la uNkulunkulu abethi cha namhlanje ngeke silwe ngifuna nizungeze kuphela ebese ziyadilika into. It's just uNkulunkulu efuna ukutshengisa ukuthi mangithi mina enze into ethile kusuke ngesikho ukuthi angeke ngikwazi ukuzenzela lonto but ngoba ngifuna ipartnership nawe kunoma yiphi into oyenzayo njengamanje mzalwane whether ukurun ifamily yakho whether ibusiness whether isemsebenzini whether i-community bazalwane uma ushiya uNkulunkulu ngaphandle ziningi izinto engeke zizehambe ngendlela but uma ukhumbulile ukuthi uNkulunkulu nansi vision anginike yona and izoba fulfilled whether abantu bayathanda noma bathanda. Amen bazalwane. Amen. Kuyazwakala bazalwane. Amen. Hayi makuzwakala bazalwane siyabonga. Yabona nje manje sengizoyigoqa lenkulumo. Ukuqinisela umhlonishwa ngwala eGrootville nakuba ngokuhlala njengamanje sengiseMaritzburg yabo. But indawo engiyazisa kakhulu mangiqeda nje manje ngiyakumana nosis nabafowethu lapha eCharlotte eGrootville. Istory sami bazalwane yazi uNkulunkulu khona istory anokukunikaza sona usibone siyinto njengatheni kanti sona uNkulunkulu afuna ukushintsha naso umhlaba. Umuntu yasibuka le story sakho ayikho into etheni ngale story kodwa kuzolodi kuthiwa yazi ngiyangifika mhlawumbe emsakazweni noma ukhozi noma yikephi kuthiwa hey awuxoxa ngalesa story ngithi awu ngoba labantu bangibizele le topic bese kuthiwa konje lo muntu esikhuluma ngayo osezokhuluma manje kwenzeka into ethile kuyena ukhulume ngalento yabo engikhulume ngalento afterwards ngithola ingcinga abantu ade befuna ukuyibulala emfethi ngizwe story sakho ngiyabonga bazalwane khona izitori uNkulunkulu ayifake kunina ngeke uzusunderstand leso story ivalue namandla yaso leso story up until uqale usikhulume and kwesinye isikhathi usikhuluma sibe simple uthi sokwenza umehluko. Mina kwashona ubaba ngo1988 sasahlala la esikhaweni washona lengwelezana so ngabo 93 seza la eCharlotte from Empangeni. And before mhlawumbe ngize lapho ngo1990 ngangena esikoleni yabo Empangeni esikhaweni ngo1990 ngenza grade 1 ngo91 ngaqala ngo1990 ngo91 ngenza grade 2 ngawufail grade 2 mangufaila ngo92 ngawuphinda grade 2 ngase ngiyawuphasa wagula uma ngo93 nango94 ngangafunda ngo95 shuthi ngo94 ngeza la eCharlotte eGrootville ngazofunda eAldenville u95 ngifunda standard 1 mangifunda standard 1 lapha nabazalwane
sengihleze ngimncane ngiyabala kodwa ukuthi kusho ukuthi njengoba ngifunda la abantu engangifunda ngabe fana bengifunda nabo sebefunda u4 ngoba ngafeyila ngaluza lo nyaka lo yabo ngiqede nje umatric ngina 20 ikhanda lami behleze libala ukuthi yazi ngabe sengila and lokho kwenzeka nje bazalwane ngingamaholide nokuxova udaka sebenze kuma constructions ngizama ukuthi sithole imali ngihleze ngisho lento first time ngithola i-shirt elisha shana ngangifunda standard 7 Groutville High School ngifunda standard 7 first time ngakade ngisebenzele ngathenga i-shirt ama-shirt uyinto umuntu ayihleze iphiwa leyo bazalwane and ibhluke ngangifunda la standard 4 first time ngithola ibhluke ephuma esikoleni elisha liphuma esitolo kuzo zonke lezi zinto bazalwane kwenzeka lezi zinto kunembuzo eminingi indlala nayo yonke leyo nto ne-confusion ulala ekhishini weqiwa yingane awukwazi ukulala abantu besabuka i-TV kufanele kuze baqede bonke yabo uyagula emini uphethwe ikhanda ngeke uzolala endawo silale yazi bazalwane kwezinto ngeke uzokwazi ukuyichaza ngendlela ezenzeka ngakhona but pay kwayo leyo nto uNkulunkulu usuke khona ngolento ngifunda standard 7 la high school ngangenele nge-competition okudweba ngawinela isikole i-computer uthisha omkhulu wethu at that time kwakubaba uGwambe wathi angabe ngisakhokha i-school fees babuka abantu bathi yazi uyimisela esikoleni wena into ebuhlungu ngayo ngoba uma wakhe engakwazi ngisho ukukhokhela i-school fees salapha uzokhokhelwa kanjani enyuvesi yabo sifike soxova udaka ney'nsizwa laphana zisifake emawala kuthiwa xova ngithi nifundile nina yabo besidlula la estation sesitimela eCharlotte Gate siqokothayi se-Groutville School yabo isitimela masibelate uvesana wazi uyise sohle kwake manje kuthiwa hey bukani fundani madoda nizokwenza sixovela udaka la yabo lento le bezisho zonke lezo zinto and then ngithe mangiqeda umatric amamanga aba mahle kakhulu because sasisiyimisele vese and then opportunity yokufunda eGroutville high school sorry ukufunda e-UKZN ePietermaritzburg yavela ngahamba ngofunda khona ngayithola i-degree after degree and then ngicela ukisho lento bazalwane nginobaba omncane abaningi so mangisho lento angeke izizwele ngiyakhumbula nje kubungazwa ngasekhaya ukuthi le ndoda iphase kahle amamakayo ivele ephepheni yabo ngehla esitimeleni nathi ngehla nobaba omncane yabo uthi ubaba omncane leyindoda yabona nje ukusuqedile umatric le ndaba yemfundo kufanele ungayi-entertain kufanele uyosebenza manje yabo lento le ngoba indaba yemfundo kuka abaningi bafundile kodwa abasebenzi wena kufanele ulento manje uhambe uyosebenza ngangayithatha lo nto ngaqhubeka ngahamba ngolento le kwakhona izinto ezenzeka la emndenini wasekhaya ngeke ngikwazi ukuyichaza ngokuba sensitive but kwaba khona naleyo nto abahamba indlela zabo bathi ikhona indoda bafika kwathiwa khona umfana wala ekhaya umagcini uhlakaniphile lo mfana uzophasa lo mfana e-tertiary lapho kusanda kusindiswa abazalwane ngiyavutha amawala yabo angizwa nje indaba eminye imoya namanje futhi angizwa siyambonga uNkulunkulu ngaleyo so mabekhuluma lezi zinto ukuthi kukhona umuntu oseshilo la ekhaya ukuthi wena uhlakaniphile kodwa uzoqeda e-tertiary kodwa ngeke uzuthola umsebenzi ngiyabesana ngathi ngenkulu inhlonipho bazalwane ngaxolisa ekhaya ukuthi angeke ngikwazi yabo ngithe mina ngiyograduate abazalwane bese nginomsebenzi yabo ngithe ngiyograduate mina e-tertiary ngisengithola isitifiketi sami kukhona umsebenzi osungilindile kuze kube manje ngisebenza kuleyo ndawo ukuthi kuthiweni ngempilo yakho bazalwane lithi iBhayibheli uSathane ufana nebhubesi elento like a roaring lion elibhongayo lifuna labo elizoba lento leyo into ebuhlungu bazalwane uthi usendaweni eright njengale uvikelekile lithi malibhoka ibhubesi ngala uyithola usuphuma esontweni ngoba manje uthukile kanti la okhona ila iprotection yakhe esuke ikhona inkathi libhonga ngaphandle wena uhlangene nalonto wena ula enkonzweni awabhonga amabhubesi bazalwane ngaphandle but wena make sure ukuthi ula ukuba khona kwakho la lizobhonga lizelikhathana kodwa uma uzophuma lizokuthola bazalwane because they are looking for those that they will devour. Inkinga iqala ukwenzeka ngenkathi usenkonzweni abantu bakutshena izinto ukuthi nansi into etrendayo njengamanje wena uyasala ngafunda bazalwane ziningi izinto ezenzakele umuntu ozathola i-masters njengoba sekushiwo mase ngibuka back ukuthi awungaluza 3 years uthi uNkulunkulu yonke into edliwe isikhonyane ngizokubuyisela mina yabo lento leyo yabo and bazalwane angifuni lento kuze kube ngathi sikhuluma ngezinto ezimaterial because mase senkonzweni uNkulunkulu uyasiblessa ngezinto ezimaterial kodwa ngifuna sibambelele kuzo
bonke abantu ebebephambi kwami yazi ngifunda etertiary bazalwane bekubuhlungu because bengibuye etertiary ngizolala ekitchen yabo igenge ngangifunda nayo mhlawumbe high school iseno 2 room yabo ba right yabo abanye sebenezingane yabo lapho nje waze wa confess omunye wathi indoda ngangeke ngikubone ukuthi le ndoda lena engenangane isingaka kwenzakalani yabo ingabe ihamba kahle nje kule ndoda le yabo ngesikhathi esifanele bazalwane uNkulunkulu uzokwenza and ngeke uzufile ongazi isikhathi sakho siwestekile bazalwane uNkulunkulu meseyenza into afuna ukuyenza bazalwane uzokubuyisela konke yabo bazalwane uNkulunkulu ngiyayithi again angithanda ukukhuluma ngezinto uNkulunkulu but again lento izoqinisa abanye abantu yazi ngiyahambisa izingane esikoleni ngibuka izingane la ifunda khona izingane zethu ngithi ayikwazi ukwenzeka lento le yabo ayikwazi bazalwane ukuthi umuntu wayehlula ukukhokha u50 esikoleni usefaka izingane zakhe esikoleni sikuleli zinga akwazi bazalwane kodwa uNkulunkulu usuke efuna ukukuvezela ukuthi mina ngakufaka noma yiliphi ihlathi ngikukhiphe ngoba uNkulunkulu okwazi ukwenzela ubizi nestory sakho nje sizomthusa uNkulunkulu sonke isimo osukukuso ngempilo uNkulunkulu uyakwazi ukukuvumela ukuthi ungene kuso akukhiphe ukuthi izingane zakho zizidaba zonke uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akukhuphule njengoba udumisa lenkonzweni beze bekubuka ukuthi waste isikhathi sakho uthi uyabuyela ekhaya izingane zakho ziyaxabana ngiyibonile lento ngikhula kuyaxatshana ekhaya izingane ziyalwa izingane kamama kodwa wakwazi uNkulunkulu ukuthi kuleyo ndawo uzokwazi ukuthi uNkulunkulu asehlise isibusiso njengamanje uyabona nje ngifika endaweni la ngisengibuka ngithi and ngiyambonga uNkulunkulu ngalento because ngiyithwale lento ukuthi umuntu unama profile kanjani ngiyangibona nje mangifika endaweni ezithile abanye abangani bami bazabangihleka ukuthi wena ekhanda ongathi awuthathi kahle ngoba ubuye ungayibona ukuthi uNkulunkulu ukubekile I don't know angifuni ukufaka ekhanda lonto angifuni ukufika endaweni ngithuthungele kuthiwa ikhona lomjida lokho uyeyeye no ayihlangene nami lonto leyo umsebenzi kaNkulunkulu lo ngiyawabona ama profiles izinto uNkulunkulu azenza ngami but angifuni ukufika enkonzweni kaNkulunkulu kube ungazothi sekufana worship mina yabo lento siqala ungithusa because ngiyifike nakugoli manje ngiyosebenzela khona uthi khona abantu bongabazi nokuthi bayakwazi hayibo yabo hayibo nasegoli khona abantu ngithi mangifika bangazi yabo but remain humble uNkulunkulu mekukhuphula uJohn emkhulu uthi angifanele ngisho ukubopha izintambo zecathulo akekho nje umuntu ofanele ukuthi kufike enkonzweni worship we don't deserve that bazalwane sonke nje singabazalwane and kusekhaya la engakho baba umfeke uthi emekhuluma nami ngathi with open arms yabo ngingane la ekhaya I'm not a leader la ekhaya ngingane makhona umama ufuna ungithuma amanzi empompini ungakhohliswa isudu le ngingane but bazalwane sakhuluma ngeGod's providence kuthiwa yini engasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu bazalwane kubalwe zonke izinto kuthiwa ama challenges nanoma yini bazalwane ukuthakathi ukufa inkemba ayikho bazalwane into engasihlukanisa namandla nothando lukaNkulunkulu iloko njengamanje bengifuna ukusho bazalwane ukuthi regardless ukuthi ukuyiphi iphase yempilo into engifisa ukukhumbule mzalwane ukuthi into esifuna ngeGod's providence ukuthi uthi uJob egcinene I know that you can do all things no plan of yours can be prevented ayikho icebo likaNkulunkulu bazalwane eloke livinjwe alikho icebo likaNkulunkulu eloke livinjwe yabona manje sesiphila endaweni la kunezangoma ezitrendayo yabo bakhuluma zonke izinto benza imgilingwane ku-TV bazalwane lento engikhuluma ngayo bazalwane ngiphilile in terms of ukubona amandla kaNkulunkulu bazalwane awekho amandla obumnyama anamandla okushintsha icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho angikhathali ukuthi udlule kusiphi isimo abukho ubumnyama yes zizo trend zangoma ku social media but never make a mistake there is just a roaring lion bazoba khona bathi sisizakalile kulowa muntu ngasama nawe umuntu wakho uyagula sisizakalile laphana hamba nawe uzosizakala into engifuna ukuyisho bazalwane awekho amandla obumnyama angasihlukanisa necebo likaNkulunkulu ngisho nokuphatha kwabantu lento yevangeli bazalwane asikhathali ukuthi uNkulunkulu ukusebenzisa kangakanani into yevangeli it's bigger than even the people that God is using lento yevangeli inkulu ngisho kunabantu abashumayelayo bazoshumayela badlule kodwa izwi likaNkulunkulu lohleze limile incebo bazalwane yasemhlabeni singaba namandla emhlabeni sioccupy zonke lezi zinto but
one day every knee will bow before him. Ingakho ngisho uNkulunkulu esikhuphula siyathuthumela ngoba siyazi ukuthi ukukhuphuka kwethu kuyize neze, we are like dust bazalwane. Ngisho uNkulunkulu esekwenzile ngawe, khumbula ukuthi you are from dust and to dust you shall return. Asifuna ukuhlonishwa endlini kaNkulunkulu ngoba siyazibona ukuthi asilutho. God is great regardless ukuthi udlula kwini mzalwane. That's what I want to emphasize. Ngisho mathiwa kwenzakalani ukushonelwe abantu abangaka, God is able to use that for his glory and uzokukhuphula. Do not listen to the roaring lion out there when you are in the right place. God is love. Thank you so much. God is love. Oh, yeah.